U antičkom svetu, u magijskom mišljenju, znati nečije ime znači imati moć nad nekim. Sad pazite koliko je Tora fascinantna knjiga. Pa Bog ne saopšti, šta će ti ime? Misliš da ako znaš moje ime, da ćeš imati nekakvu moć nadamnom? Pogledajte u antropologiji magijski odnos prema svijetu. Magijski način razmišljanja. Posjedovati nečije ime, imati moć nad njim. Kao da imate maltene kod. A Bog kaže, biti ću koji ću biti. I tu u potpunosti se isključuje ta magijska konotacija, kao da kaže, nema misli da ti možeš, da ćeš ti mene moći da prizivaš onda kada izgovaraš moje ime, u svakom trenutku da ćeš moći da deluješ na mene. Ali šta vidimo kad kaže biti ću koji ću biti? I kad kažemo ime Hašem, mi tada u stvari kažemo da je Bog bio, jeste i da će biti sve u isto vreme. Sve u isto vreme. To su permutacije ta tri slova na hebrejskom. He, vav, jud, nema ale. He, vav, jud. Jud, he, vav, he. Je, he, v. Haja, he, jud, he. Bio. Sada, hove, he, vav, he, biti će. Jud, he, i je. Ke, i, he, vav, he. Znači, to nije ono alef, mem, tav, to nije to. Alef, mem, tav, to je emet. Da. Istina. Znači, za njega su prošlost i budućnost potpuno isto što i sadašnjost. Ovo ime je povezano sa Božjim atributom milosrđa, što ćete vidjeti, nećete vidjeti sada za Jom Kipur, nego ako Bog da, kad budemo preveli molitvenik, pa ćemo onda pogledati, naročito taj za Jom Kipur, jer kada se to koristi. Dakle, to je povezano sa Božjim atributom milosrđa. Što je opet povezano sa, veoma blisko sa idejom o Božjem postojanju van vremena. E sad, kako moje pokajanje u ovom trenutku može da se prenese i poveže sa delom koje sam učinio pre mnogo vremena? I što se pokajanja tiče, pogledajte film Dead Man Walking. Probajte da pronađete i pogledajte taj film. Jeste da je težak, ali odgledajte do kraja. Okay. Kako otklanjamo vremensku barijeru koja razdvaja pokajanje od samog dela? Kako? U brisanju greha, Bog je taj koji se pokazuje kao onaj koji je van vremena, koji prošlost i budućnost stapa u jednu. Oba pojma. I Božje milosrđe i njegovo postojanje van vremena sadržano su upravo u ovom imenu Adonaj. Hašem. Znači, na dubljem nivou, kaže Rabi Kaplan, ime Hašem ukazuje da Bog posmatra čovjeka izvan vremenske perspektive. Prosuđuje pojedinca uzimajući njegovu prošlost u obzir, uzimajući njegovu budućnost, a također i odnosu prema celokupnoj prošlosti i budućnosti svega stvorenog. A gdje se spajaju prošlost i budućnost? Sadašnji vreme. Ovo što ste pitali za reč emet. Alef, prvo slovo alefbeta, tav posljednje, mem središnje. 40. Mem je slovo prelaza. Okay. Alef je prošlost, tav je budućnost. To je reč emet. Okay. To je ovako slikovno predskazano. E sad. Kao što sadašnjost može da bude prepravljena i popravljena, tako može i prošlost, a može i budućnost. I ovdje dolazimo do pojma krajnje slobode.
Jer sve dok je osoba priljubljena uz Boga, ona je slobodna kako od prošlosti, tako i od budućnosti. Što je fascinantan koncept. Okay? Znači, ime Hašem usisava sve u sadašnjost. Čak i prošlost, čak i budućnost. To je duhovni nivo na kojem su prošlost, sadašnjost i budućnost jedno. I gdje zlo koje pripada prošlosti može da bude iskupljeno sadašnjim kajanjem. To je ono što smo rekli, da koncept pokajanja podrazumeva koncept tvorca. Jedno bez drugog ne ide. S druge strane, šta podrazumeva pokajanje? Promjenu. Kad smo rekli da je Bog stvarao svet, jeli? Sad, ne mora znači da je on stvarao neke druge svetove, ali da ovaj svet postoji samo zato što je osnov postojanja ovoga sveta pokajanje. Šta pokajanje daje čovjeku? Mogućnost promjene. Da nema mogućnosti promjene, šta bi bilo? Poput krtik metala, sve bi pucalo. To je ideja. Znači, kad Rabi Akiva kaže da je Hašem mikve Izraela, kao što mikve predstavlja sadašnjost, ime Hašem, Adonaj, predstavlja princip u kojem sadašnjost uključuje prošlost i budućnost. Jer kad osoba ulazi u mikve, ona ulazi da bi bila pročišćena. Ona se nalazi u stanju neživog. Je li voda normalno stanje za čovjeka? Nije. Čak imate, to je za antropologiju također zanimljivo, da koristi se i druga reč, kever, koja također znači grob. Znači ulazite u stanje neživog, poništavate ego, da biste nakon toga izašli kao potpuno nova osoba, kao potpuno drugačija osoba. Okay? Znači, u ovom smislu, naravno da je ispravno prevesti reč mikve kao nada. Šta kaže ovako kod Jeremije? Ti, Gospode, nado Izraela, svi koji te napuste bit će sasušeni, jer su napustili izvor žive vode, Gospode. Jer sad vidite vezu koja već postoji, ovo je egzegetika, ali vidite u lingvističkoj vezi koristi se reč mikve, koja znači zborište voda, a također znači i nada. Zašto? Jer šta je nada? Nada predstavlja naša osjećanja prema nekom događaju koji tek treba da se desi u budućnosti. Kada se nadamo da će se neki budući događaj desiti, onda se rukovodimo nečim što je van vremenskih okvira. Zato kad kažemo da je Gospod naša nada, izgovarajući ime koje koristimo kada govorimo o Bogu koji postoji van vremena. Jer za Gospoda nema prepreka između prošlosti i budućnosti i u trenutku kada se priljubimo uz njega, naša nada na isti način prevladava zid vremena. Zato je nada, kaže Rabi Kaplan, kao i princip mikve, ona koja nas uzdiže van ograničenja koja nameće vreme. A to u oba slučaja postižemo kroz moć koju posjeduje ime Hašem. Okay. Dalje. Da vidimo vezu između reči zborište, mikve. Koje je ovo zborište voda, to je također zborište vremena. Znači, zborište prošlosti i budućnosti u tački sadašnjosti koje nam ove dve vremenske kategorije čine dostupne. Na čemu se zastupa ceo princip mikve? Na samoponištavanju ulazite u vodu. Koja je simbolika vode? Simbolika vode je također i promjena. Jer voda je konstantna promjena. Koja je simbolika zemlje, kopna? Stalnost. Znači imate promjenu i stalnost. I čovjek je isto kombinacija promjene i stalnosti. Kad neko umre, kaže se napusti ga voda. Sad znači nema više promjene. Zato je bitno da se čovjek pokaje pre smrti. Jer nakon toga dolazi u svet istine. Ako dođete u svet istine, a niste se prethodno pokajali, onda je propuštena vrlo bitna šansa. U svijetu istine je lako biti pametan. Treba biti pametan u ovom svijetu. Znači, kada osoba polaže svu svoju nadu u Boga, to po sebi znači duboko poništavanje sopstvenog ega. Ok. Sad, da vidimo onih 7